Good news is I'm on this spot. Haisa kaha Khowai Behala Bari telasi koro. Boro keha program uni kan tongo abo program ni mungha but not chava. Inke boro pa paun rauna ang lot details of nonai so night only. वन महोत्सव एक माह की नाम 2.0 वन महोत्सव प्रोग्राम तिशायो महा importance of tree plantation for future generation वो प्रोग्राम न organize नि respected Sri animals जबरमा बिनि सखै मो बैके से वो प्रोग्राम आसु नाइथौ के तिशायो जिनि हाव त आसु के climate change हा dry land pollution because sapong wafong asu ke no kom moni boye fighting hinke jung green transformation khela laina of our Tripura ke ha phangkai thiyo kening phangkai laina every tree we plant today is the promise to tomorrow so join the forest revolution plant tree plant future